Ngiyakwamukela kweNqonqo TV mawuthi umusha kule channel ngicela ucinezele i-subscribe button ngoba usendaweni right ozokwazi futhi ukuthola kuyindaba zamaciko akithi ngesikhathi kanye namabhinqa bese kungakhohlwa ukuthena notification bell ukuze uzokwazi ukuthola umlayezo mawukuthi khona okupostwa yiNqonqo. Ngiyabonga. Hayi kabe yamleli ikhada kanzi yalo lento hayi ngibonile la mayilo lokho ifanele njalo yabona manje sekushonda ukuthi ke manje ufuna ukuswipe umgobe manje uqobo lwakhe ngizwe nje ukuthi njani kuye umuntu omuhle ukuthi ufuna ukontuza kanjani mawumfuza befa Ntunsula mngani wami ngiyakubona usungikhumbule ntwanasi yilo ngakugcina ngo2020 mfana ngiyakubona masuqala ukukhuluma intwanyana nje engenangqondo kanje usungikhumbule usukile lapha ku level 5 la ngangikushiya khona usuka nje nathi la ku level 3 yikho usuqala ukuxoxa ngane wanemini nje uhlula noma ngikukhuza ngithi uzomela imphondo le black card yakho mfana mawuthi iyaswipe ucabanga ukuthi ngaswipe nanami uqobo ihlulwe yini pho ukuswipe unyaka ka2020 unqamule nje mfana singene ngawe ku2021 yezwa phela ngandlebe yethu wathi uthi uyazama uthi uyaswipe ngale black card yakho yavele ya decline engabucabanga ukuthi ngeke li decline uma usuthi uzama ukuswipe mina mfana umncane kahle mfana omncane ehla bhezela lapha ngikubonile nje mfana uvela kancane lapha ngeqheye yakho yaleli jezi lakho lensonto ngakubona nje hayi usuqalileke ngalezi ngane wale zakho exoxemeni uzomile impondo ngiyakukhuza njalo mfana hlehla lapha.